Torpoğu dağılıyor, torpoğu. Erkek mi torpoğu? Kança ne oldu? 60'a vermeye kaldı. 60'a vermeye de oldu. Pazar tıgın öldü. 60 vermeye de oldu. Hayır. Ben gelgende peşinesini tırıştırıp nara qarap kaldı getireyim. Bu kadar kança oldu? Septer. Aga dangıla da açacaksın çekiden. Çekiden aytın. 82'den çekiden. Çekiden 82'den terbiyet açma. Ben koşa tartıp koyayım. Terbiyet açma. 82'den kamu orada da. Ha, kamu vardı o da. Bakas o da olacak. Oo. Tak 82'den kamu vardı o da satılacak, o da olacak. Aga barsın aga. Pazar qanday oldu pazar? Tak bu kadar толтырағы. Секеден сұрап білелі қанша oldu. Не oldu? Satılava? Бұлар мағыр бір екен. Бұлар қаяқтан келді өшенді? Қаяқтан келді бұлар? Абакандан келді бұлар. Шыны қанша да оталы башында? 75. 75 еле кемі бар, а? Kemi var. Болды, шыны. Қатты үшініп қалдым мен. Дәрісі баса өрейін. Айтпашам, мен ойып бітеміз. Мұны аладан бері кісі, ә? Аладан бері кісі, мұны ала бар. Ала алдындағы бірі. Мұқара. Үші, ә? Үші. Ала, аналына күрең мұқара. Анамын аладағы бар. 120-дан кемі бар болды. Анан азыр сатылғанда басым айқайыз. Дем бе? Мұны қара, мұны. Мұны қара, ортадағы күреңіш, мұны қара дағы. Үші oldu. 107 миңден, әгі? 107 миң. Аграм, қанша ет қылатын осы? Атчы, примерно. Аты. 300 қылауы. Қара көш. Көз чамада ем. Şu qarab turgan qara göl chamada 300 kg deb o'tadi ham. Bu göl chama biroq. Bilet ele aldınız mı? Sağınılarga keler, sağınılarga. Ne oldu degan sağınılar жаққа. Solan qılaga keyin. Qancha? Qiymat keyin qilamiz. 2000 so'm o'tib berdi, otamdan atmashasini oldi. 2000 so'm o'tib berdi. 50 ming so'm. 50 ming so'm aqcha beram dedi. Qurutday sanab beramda o'tasiz aka? Hozirda pul sanab beraman, 50 50 ming. ming so'm. Sana aytdim, qurut qo'ysa. Ya açık ayting, qancha yerdasiz? 2 kam 80 ming so'm. Ha, shunday deng. 2 kam 80 ming so'm. Berma ulan. Hadi 50 debekle. Kichigina bor. 2 ming so'm kem 78 mingga azroq bor dedi. To'g'aloq bo'ladi qanday? To'g'aloqqa bo'lmaydi. To'g'aloqda qolmaydi bu. O'sha o'shanga ham bo'ladi deb ko'ringchi qo'sha ekan. Ey, sana berib o'tam, bizga ham kichida qolsin böyle. O'yanchoq bor. O'shanda. Mal bozorda aralab jursam, pazar jaqdan savdo bo'lib qoldi ku. Qaysi oldu deydi? Ketdi varlar, chekilib ketdi. At pazarga kirib tartamiz hozir. At pazarga kirib ko'p juda tartamiz savdolarda shu sağ mallar bitirib olayli. Chekadan porядок bo'lsin, aralashib ketmasin. Shu yoqda qo'l qarmashlar shu yerda. Shu yerda barbarak oldi. Bilasizmi? Erkekka urg'ach ekan bu. Aka boshqa egasini olib qo'ying. Do'stim bo'ladi dedi. 96 ming so'm pul berasiz. 96 ming so'm. Urib qo'ying. Qayerdan quluni? Shu Chorban Yurgandan quluni da buna. 96 ming verdingiz aka? Hasanboy. Hasanboy aka. Bering Hasanboy aka. Barakasini bersin eme. 96 ming so'm aka, bilmas qoldi. 96 ming so'm bo'lib ketdi aka. Bozorda qimmat atmang aka. 4 tane tudu. 3 tudu. 119 ga bu. Nima? Balası erkek. Balası urg'achi, bu maldın dadil ekan da bu ham. 119 ga. Balası urg'achi. Chiroyli ekan da, birni tudu ekini tudu o'xshaydi, ha? Birinchi tush deb berdi. Emdirib yuring ham, oldingizmisiz? O sut tam odat. Daha bir emdirib yuring. Buni bilmay qaldingizmi? Taqsir qancha qolingani?
Жаңы жіпте. Жақшы екен. Ешкім байқауға қалып тұр қанша қалынған. Өзім көрмеймін деп қоям. Өзің көрмеймін, телефон. Авам содасы ол табака? Қанша берділі? 71 берді. Ава, ассалам алейкум, ава. Асақа бұқпай қалады. Қандай алды ава сода бұл табы? Бұда тартты ода? Тартты өрезімен мені. Қанша ал? 71-ге бербей қойды. Қазырғанды да жалып алды деді. Тыс болың. Жақшы бар екенсіз бас. Қымбат 90 мен. Қымбат 90, 71 бербейдіз. О, 77 бер отады. 77 берді. Андан кейін 77-ге шықты. Қара, шығалып бәрі телевизордан болып кетті. Şu şerikleriniz sizi göreyim odады. Қада көріп. Денсаулығыңызды Құдайым беріп отады екен, бас түреді екенсіз, YouTube-қа шығып отады екенсіз. Қазада менле жүріңіз. Бар болың, қыз болың. Содаларға береке. Сода olsun. Soda olsun, sodalı karbatata ne? Bir taktırır böyle. Aa, kulumda kaça kaldı o şuna? 35 bin. Erkek de ol. 35 bin 500. 35 bin 500 mü? Şunlar olgan. Kara kulun. Kaç hepler kaça kaldık mı? 94 jarım oldu. 94 jarım oldu. Kaç ekin tudu üçtü. Ha birdi. Balası erkek. 94 jarım oldu. Jelin, grupuga jelinin emi atkanын көрдіңіздер, жана маза кылып еми атат. Алмаз. Şu yerде soda кылып атат, көрдіңіздерби? Şu кызып аткан soda карайын. Не болуп жатқан şu sodada? Qancha пайда berdi aka? 500 bin. 500 пайда berdi. Aka dadilroq berib ko'ring, dadil mal aldasiz. O'ylansin. O'ylantirib qo'ying aka. Dadil berdir, o'ylantirib qo'ying. 500 dan пайда berdi ekan сразу. Жақсы o'yga. Ağam satmayım, özüm malğamda algan ekan ana. Şepler kaçsızga soda oldu da o? Bilmeye kaldınız mı? Şu uyga. Şu uyga. Bu muzo savağı. 4-3. bu. 4-3. Süt kança? 5-6 sütü var mı o? 2 saqanda. Çay işte 500 son olsun. Şunda 1000 son koştunuz mu? Şunda kança koştunuz aka? Açık. 70.500. Jarang söyleyin aka. 70.500. 70.500 verdiniz şunga, şu malga. Siz dağı mart ekes aka. Siz dağı bir söyle verin aka. Ular ver. Şuncha Aytpaysiz mı mi kan ben? bir jarlı. Qaysimal? O arkada qaramal. Qamal arıq ekan. Qarashtirib verem. Siz kaç verdiniz aka boluşun? 75 ver avukat dedi efendim. Özüm 80 dedim. 80 kim vardı hep 75 dediniz. Toçkası. Siz dağı dadil ekesiz. Mayli sodalardı versin, geliş oldular. Taqsırım, assalamu aleykum dostum. Yok, videoga sizler düşpeyler oğla. Mal çıkarsın da, sen bu? Yıldız olsa mal yıldız olsun. Taqsırım, kaç verdiniz oşanda? 34 jarım oldu. 34 jarım. Balasını ver odası mı? Torpoko. 34 jarım. Kançaga berip gidi jallap atak? 45 kim orada oda olsun? Жақынырақ сөйлейді aka? Берет азыр 34 жарымга берет. 34 жарымга берет азыр. Ойлондырып қойып тұр уже. 35 бер дедим. 35 берді. 500 сом. Çıktın болды. Сен бер. 500 сом. Тамаша да бол. Содан ең ширин жерлері қалды да, ha тақсырым? Содан ширин жерлер, ширелі жерлері қалды да. Сізден қойың, 100-ге сұрап қойың. 90. Шында болған болар. Дағы баса өресіген. Соданы қармайшы содан. Жөнле тұрғанда адамдан сұрағандан мынша мен деп қойды еме. Анда түсініксіз болып қойды. Қайралы өзінің шептерім. О, барсыз ба? Үстінде берсе. Алмазға қашан туйды, Алмазға? Айтың. Bir ayda tuy. Bir aylarda туып қалады? Şimdi çok için. Бала соң екен. Cam var. Bu kamen 72 verilerde koydum. 72. 69 gün кетіп қалды. Turat. Bir жақта тұрады, болды, түсінікті. Туса екіншінің туй bu? Bir gün. Туса бірінші туй, де. Дәділ үй екен анда бұлдағы. Шындай болып тұрады, 69 gün беріп тұрады. 79 дедім ғой, 72 берді деп тұр отады. Ziyan kılı yaptım.
Olamiz, ziyon qilyapti. Ziyon qilsa qo'ying bo'lmasa, boshqa sotib oladi, bosyapti. Dehqonchilik bo'lsa bering. Hoji aka, nech pul berdingiz hoji aka? 52 ming. 52 ming berdingiz shu malga. Bu malni minesiga qiziqdingiz shuni ayting. Baqqani olyapti. Baylaysiz bormi? Jem deysiz. Bu qisir ekanda? Qisir. Jem jeb turgan o'zi. Aha, 52 ming so'm berdingiz. Berdim. Qanchaga beradi ekan o'shanda? 55 ga beraman deyotadi. 55 ga beraman deyotadi. 52 ming beribdir, 55 ga. Sen ben daha bilem de. Qaysi mal qancha o'tgan aytib deb aytam da. Jomoqda aytmayman da biroq mendele. Olibga chiqarib ol, qayga bizning. Hech kelyapsan. Ha. Hoji aka, qayerda hoji aka siz bir aytib qo'ying. Men bozor qo'ygandan. Bozor qo'ygan hoji akasi bunda. Kuchli savdogarlardan hoji aka. Bor bo'ling. Ağam qanchaga berib beradi o'shanda o'g'am? 108 ga. 108 ga? Ova. Shunday, bu yoqqa olsa qarab turing. Ova. 108 ga shu bo'y. Bu muz olsa erkek. Erkek muz olsa. 108 ga. 6 litr suti var. Erta bilan geçindimi? Bir sağanda var. Erta bilan geçinde 6 litr suti var bundan. 108 ga soda oldu narjaqlar. Ölçepler bu qancha oldu ölçepler? 46. Qudan. 46 ga. Şu çakan uyga, dik uyga. 3000 ondan beri qancha qo'y? Beni qara. Aka qancha ko'rmaysiz? Qancha ko'rmaysiz? 57 ga. 57 ga? Oo. 57 ga? Satılmaydı. Birinci olası. Urgaçı balası. Erkek balası. Aşağı oşo alağı. Ala muzos erkek urgaçı. Urgaç. Birinci olası kanda? Öz torpakta torpak var kanda onunla. Eylül kaçağa? Kaçağa gelmiş? Ha 71 ge mi? 71 ge geldi. Tak ne varça? Kalganlar. Bunların basını bilmeyiz ha? Saatla vardı. Hop. Bilgenler garanti. 52'yi aldınız şunu. 52 bin son bu. Kısır. Varsa kaç kilo değil mi? Kaç kilo? 52 bin. Sonuçta da zara öğret bro. Sonuç gelince. İşte cende öğretseniz öyle dikin. Ne sonuçta? Vur katımda. Vur katımda. Vur katımda. Ha tabii abi. Gel. Doğru kantınızdaydı. Ömer bir de ona taşlar koyalım. Sinan koş. Kaça koş. Güzelliğin başında. Al git. Çeleye ben koş belası mı? Çeleye ben koş belası mı? Ha? Sen kapat ben sağ olsun. Ma var orada. Ne kadar? 500 lira. Aşağıda 500 lira kaç oldu ki o bir şey? 2500. 2500. Dur kaç ya? 2500. Oldu hocam. Ben artık gitme kaç. 2500. Nasıl? Yo. Ciro ekli. Valla hadi bakalım. Koy bir daha diyecek. Kaç koyuyorsun? Hiç koyalım. Koyalım. Hiç. Kadını vuracağım. İsmail var. 200 top koy bir adam yeter. Kaza bir. Yok 200 top koy biraz kıldı. Verin mi? 200 top. 200 top koy bir. 200 top ne? Pazar nerede? Pazar nerede? Bak onu YouTube atıyoruz. Koy bir daha. Ver. Koy bir. 500 top koy. 500 top. 200 top ne? Pazar nerede? Despola gör. 500 top koy bir. 200 top koy bir. Son bazı da olsun. 200 top koy bir. Koy bir tas 200 top. Hadi. Koy bir tas 200 top. Vallahi. 22 minge 5 so'm berdi. 200 so'm berdi o da. 200 so'm kim? 22 ming oldu. Shunday. Koy bir tas 500 top bereyim. Shunday. Qaysi 200 top? Koy verem. Qaysi? Hayır. 500 top. Silking. Tartın ya be. Fazla 5 verin alın. Koy bir 200 top.
Tартың. Koy berekesi. Bazar nırı Nasıl mı? olmaz mı? Şuna koy ka. Oo. Bizler. İnsan da kapılakan otasın. Yok uyar ka. Yok. 200 koy persen tartım ka. 200 verse kono. Yok 200 koy ver ka. Evet. Verem. Yapın at. Şoğdu dadlı işte. Öte kızıp etse ellerime orup kaldı yaktı. Barozga duralım şu sodan kızıp gitti öte. Artık ben 200 ben bayıp gidelim dostum çay içecek 200 oldu vereyim mi? Yürütü ben. Sen çalvat kalkıda poyzol koltuğunda baba. Nasıl mı? Poyzol kalkıda burası mı? 200 burası mı? Kul ver mi? Az alıp götürünce. Sen özü oynama. Nereye oynama? Verem. 200 koy ver elbette. Koy ver ka. Hadi git mağazaya. Ya salsa al bile çıkar. Ne al bile? Salsa. Cemam 200 ver samsağını da alıp verin cep gitti kardım toğuz deydi. Mına sodan görmüşsün de soda olup bozardı. Toğanlar. Nasıl mı? Hakikaten mınça maydalı. Berem dostum berem. Evet dostum berem. Nasıl mı? Ver. Nasıl mı başka? Fazla halkçıyım. Mınça. Cüssom kim 22 gün dedi. Oğlum gel işte. Bağır özgördürdük tamam. Bağır özgördürdük. Yaktағы техникадан да көрелсе қанша yer қойдыңдар шептер? 15 milyon. Қайсыңыздан арқаға ол, бұңға ол, еконы ол. Еконы 95 мың сом болды. Шептер жақсылар ма? Екотен нарқысы бол, белгісі қысыр. Екотен қысыр, нарқысы емдірек екен да просто. 95 мыңге сатылбайды ау, қандай? 95 мыңге болу өйт дейді. Еко 95 мыңге болу өйт дейді. Екотен қысыр екен. Мо, дикотар бұл қанша алды әке? 30. Еркек бұл? Ұрғачы. Бұл 30 бұл? Нарықдағы қайсыңыз 30? Бар 30 тұрады. 30 кем бар деп отасыз бұл? Бұл байлы отасы бар ғой, саттуды өттің деді. Сатылды уже. Қаншаға бердіңіз? Сен айтың да баға? 70 болды. Математиктер. Бөлгілі, 70 болды. 70 болды. Яқыдағы сода қылды. Сода өте қылды. Tartsam ki 100 so'mga tartishmay tartsam da berekeni bar. Tartma o. 100 so'mga tartışma. Berekeni 100 so'mga tartishmay tart berekeni. O reskiga var o. Tartın mına ben gelip kaldım da. Tartsam da bak telefonga şu atarsın. 100 so'mga qiyilma qayma. Qiyilma 100 so'mga bar. O. Mına. Oşanda 100 so'm kem qancha oldu o? 100 so'm kem 32 oldu. 100 so'm kem 32. Bu qayerga olib ketdingiz uyni? Torpoqqa. Qizilzarga olib ketdingiz a? Yaxshi. Alabqadan olib keldi oğlum. Qizilzarga ketdi. Tinch bo'lma, bar bo'lma. Siz akşadan bereket alın, siz uydan bereket alın. Bu ayıp bekle ko'ngirting mayli, bar bo'lma. Gerek yok dedi. Dostlarımla tartib qo'yadi, alab qoldir ko'rsin dedi. Alab qoldirga İlyas Palvon tartatlik mayli ham. Savdogarlarda tartib beraylik. Şepter qaysi qanchaga berdingiz aka shuni? Qanchaga berdingiz shuni? O'sha aldingiz qanchaga? 23.600 ga mı? Urg'achi. Kechirasiz hava. Tartava. Nar jildirib qo'ying, tartayin da buni. 23.000 qanchali? 600 da var ha? 25.600. Ha, 25.600 adashib qoldim men. 25.600 ga urg'achi tarpab ketdim. O, shunga berdingiz belli oldu. 56.000. Tuğan bu, tuyelek. Tuyelek bu lan. Kulağısını kenar şunday. 56.000. Oldu, soda bitti. Öte topalağın yok, tınç soda bitti da. 56.000'e verdin dostum şunda. Avam sodanı bitirip alıp yiyem uydu qara ototqa avam. 56.000. Soda oldu bu yoqda. Qara qumajın belgisi narxisi. Ekoteng soda oldu buni. 2 qara qumajın. Bol o'ynab qoldi, taytor bo'qtar ekan bular.
Ошондо канча болот акалар экону? 81. Экону 81 берип атасызбы? 50 кем бар, канча ошондо? 50дөн кем барбы? 40500. Жаллап. 81. Жаллап. Экону 81 сурап атасыз? 45 миңден кем бар деп атат ошондо? 90 миң деп атат экен да? Ошондой деп атат да почти. 90 миң деп атат экен. 80 канча бердиңиз? 81. Берип атат экону. Ептеп зорға түшіндірдім басын, короче. Качамай. О, сода олдат екен, ака. Эконо 81 беріп екен. Нара қойдың соданы көрің. Үстіне берің, ана. Нарақта сода олдат. О, нарақта сода олдат, бірақ бияқта да сода олдат. Двойный жоданы татаңшы, двойный жоданы. Ранний сода олдат. 39 жарым. Ama pişirin kalma. Makam arabaz. Makam. Kança 9 verdi? 39 jarımga bermeptir. Oşa bermegeni berdim elimden koyup. Ver desem berdim. 39 jarımga şunu. Bermegen ekan. Siz 45 kim vardı odası? 45 ga koyup beram. 45 ga koyun. 44 berem dedi. Jege bunu kança aldыңар акам экон? 105 ga aldık ekon. Kançaga? 105 ga. 105 ga ekon aldыңар. Semiz жакшы кылмажыңдар экен да. 105 ga ekon чыгып кетти. 105 ga ошондо 52500 жан болуп калды. Бияка сода болду атына. 39 миң. 39 миң. Кошту кошподу ака? Кошподу. Koptra sen gel 500 somla. 500 сом, мен келишине 500 сом кошулду жунга мына. Ama 40 Элдин үстүнө берди да сразу. Ha, 40 миң болду. 40 миң тоголок болду. Ака, көңүлдө болсо тартың ака. Көңүлдө болсо тартың ака. Бияктагы экинчи сода. Экинчи соданын кайсыга канча болду ака? Кайсыны кармап отурду? Наркы мо күрөңдүбү? Үчөнүбү? 1 2 3. Үчөнү 92 берип атабы? Канча сурап атат? 110 сурап атат. 92 берип атат. Ушундай 3 ургач торпок. Сода кызып атат. 92 берип атат, 110 сурап атат. Ушундай баа бар. Эми келишет эми. 95, 96ларга сода бүтүп калса керек деп ойлоп атам мен өзүмчө. Бия 40 тоголок болду мына. Дагы бир аз кошуп каласың дейт. 40 тоголокко салып кошуп каласың дейт. Мен көзүм алдында дагы сода бүтүп калды. Кандайын алды экен бир көрсөтүп койгон дагы. Kança boldu bu 42. 86. Мындай малдарды алды деп атпайлабыз. Канчага бердиңиз? Mınday mallardan. Malan paroda da. Момнен экостула малан алды. Ошондо канчага бердиңиз экону? 86'ga. 86га бердиңиз да? 86га 43 миңден берипсиз да? 43 миңден. Быйыл барса качып келет булар? Быйыл барса боз болуп келет. Келсе саануй. Жаңачма болуп келет. Жипти алмаштырып атабызга шептер. Канчага алмаштырып атабыз ошондо жипти? Yok bunu aldım ben. Siz aldınız. 30.500 oldu. Erkek eken de ulan? Erkek eken de öyle. Kaç oldu? 30.500 go şu çakan. Bırak erkek de mi? Hazır ayıp atmayın o erkek eken de. Arık bırak. Bu cayloğa gede baba. Cayloğa gede ötkese buna. Tadili bol kılette şunu ekesi bol kılette vursa. 70 bol kılette eken de. Berekesi mes ne var? Tinç bolun. Şu Kızılcar'dan buladı, şu Kızılcar'dan buladı. Şefler assalamu aleykumlar. Mallar kanda oldu bir ayıp kokula size. Şu Kızılcarlıklar malı yakşı biledi. Aka siz aytın siz. Aytpayız mı? Aytpal video. Maylı, tüç bolsun maylı. Kine bağalarda aka. Sülötpen aka maylı. Ben ayırlaşlarım oladı, tartıp koy deydi. Ayırlaşlarım oladı, göreyim şular deydi. YouTube'dan kanday görünüyordu eken deydi. Şeyden çıkıp gideyim mi ne? Ava, ben ağızdan sizge karab geldim, ağam nara gitip kaldım. Kança kaldınız ekonu? Ekonu kança kaldınız? 10, 45. Bu 39, bu erkek. Ekoten erkek, bu 45. Ekoten erkek, 39, karası bu 45. Uçarsın da ha. Yataştırmaz da. Sana kızıl sodaдағы 100 сом кем 40 миң болгон.
40 bin dedim. O 20 bin bolğon. 22 bin. 22 bin oldu dedi. 100 so'm kelib 22 bin bolğon. Turpok. Paydasına beremiz ana. Paydasına eleşecek işte. Göyle şart mı? Azırak elese bereriz.